Ibi byiza nshuti bakunzi ba Kubera Network. Ni mukore subscribe, like ndetse muna sharing. Tugiye kubagezaho inkuru twise Koffi Olomide mu mazabira. Umuhanzi Koffi Olomide w'icyamamare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no ku mugabane wa Afurika yihanangirijwe nyuma yo gutangaza ko ingabo za Kongo Kinshasa zikubitwa nk'abana. Koffi Olomide amazina ye ni Antoine Christophe Agbepa Mumba, ni umuhanzi utanigwa n'ijambo iyo bigeze ku ntambara mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Yigeze kunenga igisirikare cya Fardc avuga ko kidafite ubushobozi bwo kurinda igihugu n'abaturage. Hagati umuryango utari wa leta Justice ya ASBR wamaganye umwanzuro wo gutumiza umuririmbyi Koffi Olomide wafashwe n'ikigo kigenzura itangazamakuru muri Kongo nyuma y'amagambo yavuze ku bibera mu burasirazuba bw'igihugu ari kuri televiziyo ya leta. Mu kiganiro panier Koffi Olomide yagiranye n'umunyamakuru Mbuyi Jessica Basere kuri televiziyo y'igihugu tariki ya 6 z'ukwezi kwa 7 2024, Koffi Olomide yavuze ko ingabo z'igihugu cyabo zidashoboye kurwana mu ntambara iri kuba mu burasirazuba bwa RDC. Yatangaje ko abona amakamyo y'umutwe witwaje intwaro wa M23 yidegembya abayatwara ntacyo bikanga. Yaravuze ati nta ntambara ihari, turi gukubitwa inshyi, bari kudukorera ibyo bashaka, niboneye amakamyo aza yidegembya nta muntu yahagarika. Nabonye abasirikare bacu bajyanwa ku rugamba na moto, Amarira aragwa, nta ntambara ihari, turi gufatwa nk'abana, ubundi mu ntambara iyo urashe nanjye ndarasa. Nyuma y'iki kiganiro umuyobozi wa televiziyo Kongo Kinshasa RTNC Elenge Nyembo Sylvie yahagaritse umunyamakuru Mbuyi Kabasere Jesse amuziza kutavuguruza umuhanzi Koffi Olomide watangaje ko ingabo z'iki gihugu FARDC zikomeje gukubitwa inshyi nk'abana. Tariki ya 10 z'ukwezi kwa 7 2024, inama nkuru ishinzwe itangazamakuru n'itumanaho muri Kongo Kinshasa yahamagaje Kabasere na Koffi Olomide kugira ngo batange ibisobanuro ku kiganiro bagiranye. Umuyobozi wa RTNC yahise yandikira umunyamakuru Kabasere amuhagarika by'agateganyo kuri televiziyo y'igihugu, anahagarika ikiganiro cye mu rwego rwo gukumira ingaruka mbi zakurikiraho. Umuryango Justice uvuga ko guhamagaza uyu mugabo uzwi cyane mu njyana ya rumba bivuze kubuza abanyekongo uburenganzira bwo kuvuga kubera mu gihugu. Umuyobozi wa televiziyo Kongo Kinshasa RTNC Elenge Nyembo Sylvie yasobanuriye Kabasere ko iki kiganiro cyatesheje agaciro ubwitange bwa guverinoma mu guhagarika intambara y'isi y'akarengane. Ati mfashe icyemezo cyo kuguhagarika mu mirimo yawe guhera uyu munsi, kandi ikiganiro Rupanier The Morning Show kirahagaritswe kugeza ubwo hazatangirwa ibwiriza rishya. Umuryango Justice wanasabye kandi ko ikigo cya leta cy'itangazamakuru gisubiza mu kazi umunyamakuru Mbuyi Jessica Basere wari mu kiganiro na Koffi Olomide, kuko ibi ari ugushyigikira amakuru aba yakozwe n'abanyapolitiki. Amagambo yatangajwe na Koffi Olomide ubutegetsi bwa Kinshasa buyafata nk'aho yaciye intege ingabo ziri ku rugamba kandi ngo bigize icyaha gihanishwa ibihano bikomeye. Koffi Olomide ni umwe mu bantu bakunda kuvugwa kurusha abandi bahanzi muri Kongo Kinshasa, haba mu bibi cyangwa mu byiza. Uyu muhanzi muri iki kiganiro ngo yagezaho anibaza ukuntu Perezida Tshisekedi yahinduye Minisitiri w'Ingabo niba koko igihugu kiri mu ntambara, avuga ko byaba ari ubusazi. Abanyamakuru muri Kongo Kinshasa bahawe gasopo kutavuga ku ntambara uretse igihe baba bari kumwe n'impuguke z'abasirikare cyangwa se ba sekombata. Koffi Olomide ubwo yaravuye kubonana n'inama nkuru ishinzwe itangazamakuru n'itumanaho muri Kongo Kinshasa yasobanuye ko ikiganiro yagiranye n'ubuyobozi bw'uru rwego cyari kigamije kumwibutsa ko asanzwe ari ambasaderi w'injyana ya rumba, bityo ko mu gihe avuga ku ntambara ibera mu burasirazuba bw'igihugu cyabo aba akwiye gushyiramo diplomasi. Ku mbuga nkoranyambaga mu mujyi wa Kinshasa no hirya no hino mu gihugu, bamwe mu baturage baravuga ko Rogram Pao nk'uko bamutazira ngo nubwo ari umunyakuri atarakwiye kwirengagiza ko hari abasirikari benshi bari kugwa ku rugamba, we akerensa bagasanga yarakwiye kwigengesera mu gihe agiye kuvuga. Hari abanyekongo basabye ko uyu rangiranwa mu kurimba injyana ya rumba yamburwa pasiporo y'icyubahiro yagenderagaho bakanamwaka ubwa ambasaderi bw'umuco nk'umwami wa rumba ku isi. Uretse kuba televiziyo y'igihugu yarahagaritse umunyamakuru wahaye rugari Koffi Olomide, yanahagaritse iki kiganiro ngo kizagarukaho mu gihe kitazwi. Inama nkuru ishinzwe itangazamakuru n'itumanaho muri Kongo Kinshasa yagaragaje ko amagambo ya Koffi Olomide aca intege ingabo za Kongo Kinshasa zihanganye n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Nta nshuti bakunzi ba Kubera Network dusoreje, mukomeze kugira ibihe byiza. Ni mukore subscribe, like ndetse muna sharing.